Ipapayo kita kay ng mga tao ang batang Diyos sa sulod sa bilen. Ang labing maayo, gawang taang bilen. Karon tayo, gawang taang bilen. May taong taang bilen, pangitaas sa Verbo ni Santa Mariang Belen. May taong taang bilen, pangitaas sa Verbo ni Santa Mariang Belen. Gloria, Gloria, exces Deo, himaya sa langit, sa balitaasan, nagpakatao si Jesus, ang Diyos na manunubos. O Jose, mapatiyan, o Virgen, Santa Maria, nagpakatao si Jesus, ang Diyos na manunubos. Lingamon ka, inyong batang santa, sa basunan siya nagita, walay sablong, walay habol. Lingamon ka, inyong batang santa, sa basunan siya nagita, walay sablong, walay habol. Mga higala, karuntahay kumanta kita sa paghalad, kay Jose, Maria, o sa batang musmos, kay mamauli na kita sa atong pagsaka sa panimalay. Karon dayon, makauli na kita. Wow, that was an amazing Alright, well, that was an amazing performance from the lead team of the group Tigers. Yes, that's right, Sir Abe. At this moment, we would like to recognize our visitors for tonight. Yes. We have the city government of Digos employees, both regular and job order employees. Hello, good evening. We also have visitors from Team Hugbong Digos Seniors. Wow. We have our first lady, the first lady here in Digos City, our incoming city councilor, Ma'am Liza Maravillas Cagas. Hey. We would like to recognize the presence of our city councilor, Attorney Mark Dominic Fernandez, together with our incoming Vice Governor Attorney Rhea Fe Cagas Fernandez.
All right, ladies and gentlemen, this time, let us all welcome the man behind our local legislation. Ladies and gentlemen, please help me welcome our City Vice Mayor, Honorable Attorney Johari Banya. Salamat, Abe and Ruby, sa tuwang tinahod ng Mayor Joseph Cagas, First Lady Lisa Cagas, mga miyembro sa 7th City Council, sa tuwang mga department heads, na binagyod sa mga nagunang departamento nga nagpahiluna, nini nga tuwang nindot kaayo, na display nga tuwang officially open karong gabi una, ang department, at tourism, Office of City Tourism and Office of the City Engineering, sa ato ang mga tinahod ng mga empleyado sa city, sa syudad sa Digos, sa ato ang mga bisita, sa ato ang band members of the Digos City National High School Band, isa sa pinakahawd, kung dili ang pinakahawd na banda sa Tibok Pilipinas, sa atuang mga presenters o sa atuang mga pinalanggang Digosenyo. Maayong gabi and welcome to the ceremonial lighting of our display here sa Rizal Park. Kini atong pagabuhaton karong gabi una, puno sa simbolo o kahulugan. Dili lamang kayang bituon simbolo sa Pasko, kung dili kini simbolo usab sa atong hiniusang, hinay-hinay apan siguradong pagbangon gikan sa mga pagsulay nga atong nahiaguman. Numero 1 na diha ang atuang COVID pandemic. Apan bisan pa man sa COVID pandemic, before pa sa COVID pandemic, ato nang nasinati ang mga linog, baha, pagdahili sa yuta. So dili lamang tungod kay karon Pasko, kung dili kini tungod kay Pasko ug nagsimbolo pagyud sa atuang pagkinabangay, sa atuang collective and collaborative effort nga mubangon isip Digosenyo. So atong gipanginaot nga ang Pasko karon ug ang mga Paskong moabot pa, nga unta kita mamahimong ma-inspire niining masanagong bituon na simbolo sa Pasko, simbolo sa buhing Diyos, simbolo sa tiunay nga kalipay, ug karon mamahimong simbolo sa nagkahiusang kahumpungan sa syudad sa Digos. Once again, maayong gabi natong tanan. Welcome to the ceremonial lighting of the Star of Digos City. Daghang salamat ug maayong gabi. Once again, our City Vice Mayor, Honorable Attorney Johari Banya. Atong palakpakan, ladies and gentlemen. Thank you so much, Vice. Ayan, so at this moment, Sir Abe, we would like to recognize our visitors from Team Hugpong Digosenyos. We have our incoming, our future City Councilor, Sir Michael Latasa. We also have our SK chairpersons from the 26 barangays or from some barangays here in Digos City. I think we have chairperson, chairman, Honorable Aljay Noynoyan. We also have chairman Erden Caballes and chairman Leo J. Tigo. And of course, no, nakitaan po na po karong gabi unang ato ang mga Hugpong youth leaders, no, na natin sa dapat from Barangay Goma. Hello, good evening. Alright, ladies and gentlemen, now let us all welcome the 3rd Korean performing group of Koreaso College. The 3rd Korean performing group of Koreaso College in Digos City, Davao del Sur has been the premier organization in the preservation and development of Filipino traditional and folk dance since 2009. The group is dedicated to the preservation and
and promotion of the Philippine folk dances through the cultivation of nationalism and patriotism through folk dance, the development of the appreciation for folk dance among the youth, and the promotion of goodwill and understanding between Filipinos and other nationalities around the world. The Terpsi Korean Performing Group is a school-based organization that has competed in the numerous inter-school, regional, and national competitions. Tonight, they will perform Panderitas de Amor. Panderitas means tambourines in Spanish. It was named after the jingle-less tambourines carried by the females, and it originated in Tanza, Iloilo. From December 16 to January 6, a group of people in the Visayan regions go from house to house to sing Christmas called Daigon. Thus, as we celebrate Christmas, here is the Terpsi Korean Performing Group, Panaygon, diri sa siyudad sa Tigos.
Wow, what a wonderful performance from the Texas-Korean performing crew of Riesa College. But before anything else, I would like also to acknowledge the presence of our Purong Barangay from the different 26 barangay here in Diga City. We have Purong Barangay Angelito Balasbas from Barangay San Jose, Gilidin, Barangay Catherine. And of course, we have Ian Mar Escobar, our Purong Barangay from Barangay Mati. Good evening. And of course, hello to our Purong Barangay Sherwin and Puerto from Barangay Colorado. Good evening. And now, mga kahugbong and Digoserios, ready na! Aha! Aha! Ready na! To give us his Christmas message, he is the man behind making Digos a city of choice to live, work, and visit. Let us all welcome the young and dynamic Digos City Mayor, Joseph Fortich Nagas. Thank you, Ruby and Abe. Maayong gabi kanatong tanan. Good evening. Ang akuang pagtawad og respeto una sa atuang kinangga, very competent, and even the most competent Vice Mayor of the City of Digos, Attorney Johari Banya, palakpakan nato. Together with his lovely wife, my beautiful cousin, Dr. Queen Cargas Banya, palakpakan po nato. And also to my lovely wife, Liza Maravillas Cargas, salamat kayo sa suporta. To the members of the 7th City Council, present today, Honorable Ray Abalye, palakpakan nato. Honorable Silverting Latasa, Honorable Salvador Badong Dumugo III, Honorable Concepcion Ching Kadumog. Of course, to Honorable Attorney Mark Dominic Fernandez, palakpakan nato together with his lovely wife, my beautiful cousin, our incoming Vice Governor, Attorney Rhea Cagas Fernandez, palakpakan nato siya. And of course, our SK Federation President, Sir J. Aldiguer, Nestor Aldiguer Jr., palakpakan sa nato with his SK Council, SK chairpersons of the different barangays present tonight. Si SK Nuinuyan, palakpakan na to. SK Cabales, palakpakan na to. Of course, SK Pio, palakpakan na to. So all the 26 punong barangays of Digos City present tonight. Punong barangay Karimama, palakpakan na to. Punong barangay Ayanmar, Escobarte. Punong barangay, of course, punong barangay Lito Balasbas, palakpakan na to. Punong barangay Roel Hernan. Sa tuwang mga department heads nga niya karon, nakita na ko, of course, si Ma'am Ella Intero, palakpakan na to ang atuang kubiyahang mga staff, ang atuang planning officer. Si Engineer Salvador Junjun Dumugo IV, palakpakan usab nato. And of course, punong barangay Sherwin and Puerto, Barangay Colorado. Kaginian, nakita ko na to si Ma'am Pearl Dimafiles Guipin, palakpakan na to siya. Kinakakusog na palakpakan. Of course, mga staff, employees sa City Mayor's Office na sa likod, palakpakan na to silang tanan. Sa mga empleyado, mga bisita. Of course, I would like to extend my gratitude to Digos City Band, headed by Sir Milvin Sabio, palakpakan na to, ug ang kanang band members na niya karon. Ug ang Lawig Sining Folkloric Group of Digos, palakpakan na to sila. Terpsichorean Performing Group of Corieso College, palakpakan usab na to sila. And
Again, maayong gabi kanatong tanan. We are gathered tonight to witness the lighting of our lights at Rizal Park, to mark the start of the city celebration of Christmas. Christmas, after all, is a time of excitement, a time of joy, love, charity, and celebration. As one writer puts it, Christmas isn't season, it's more of a feeling. Tonight, ladies and gentlemen, I have some words to say before we officially light our Christmas tree. We light Vigo City tonight to show the world that we are people who will conquer whatever trials we will face in the future. I have also ordered the recommission of the park's fountain as a symbol to the world that Vigo City is now refreshed and ready to continue towards progress and development. We brighten Vigo City as testament to the world that we have already started on our journey to becoming a city of choice for people to visit, to live, and to work. This light will be a beacon of hope to all people, that despite the adversities, we as a people will do our very best to overcome it all. We illuminate Vigo City to make a mark in our history. Let this be a lesson to us all, a story to be told and retold for generations to come. That the administration of your humble servant, Joseph Cagas, with the support of the 7th City Council, headed by Attorney Johari Banya, was able to implement infrastructure projects and at the same time widen the scope of social services to the people and bring Vigo City out of obscurity and darkness. All of these were accomplished during the first 2 years and 6 months, and despite being rocked by a series of earthquakes, epidemics, and even a global pandemic. We offer this light as testament of our firm resolve and courage as a people, united in our dreams, our purpose, in our hearts, actions, and visions. Tuguti ko nga ang pasalamatan ang tanang kamot, the hands that made all of this possible. Di lang ang karong Christmas tree, ang Belen, and even ang atuang fountain na bago lang nato na restore. Kundi sa tanang mga proyekto, infrastruktura diin mukabat na kini, more than 400 million of our local funds were utilized to make all of these infrastructure projects possible in Vigo City. Labaw sa tanan, pasalamatan nato. Karon nagsaulog ta sa adlaw na tawan sa atong labang makagagahom, mapasalamaton ta sa yaha. Una, bilupig nato hinay-hinay ang COVID. Mapandili kita magkumpiyansa. And that's the reason dinhi karon, as what everyone observes, giabri nato ang Rizal Park. But kani gitun-an namo tanan, kanunay ming naga-review, kanunay ming naga-recalibrate sa mga palisiya na atong ipatuman dinhi. For the past 7 days, nag-obserba mi diri, nagasuroy-suroy mi, gani, primero na naga-tinda diha sa Rizal Avenue. Ipabalhin nato sila. And then, naghimo tag one entrance, two exits policy diri. Ikatulog, obserbahan nato nga para dili mahimong spreader ang tapok diri sa sulod sa Rizal Park, gibawal nato ang pagkaon diri sa sulod.
kung gusto mo mukaon, dito lang mo sa gawas, then ako ang remind ang mga sidewalk vendors na palihog, ayaw no, ipasa ng uban yung customers sa ubang mga tindahan. Pag-observe mo o 50% capacity sa inyuhang mga tindahan sa sulod. Kunya diri kasubo na ako, bawal ta magkaon diri sa sulod, no, kay para dili magdugay og stay o pundo ang mga tao diri. Ang atuan diri natay siyempre mag-picture taking pa diri, no, and then after that di kay ta magdugay kay taas kayo ang pila. Gani kaning atong Digos City Rizal Park, suruyanan dili lang sa mga taga Digos sa apil na ang mga nagsilingan natong munisipyo sa Davao del Sur, and even ang atuang silingan ng mga probinsya, nakita nila ang kanindot sa tuwang Rizal Park. Rest assured, sa mga maabot na panahon, daghan pa tayong mga buhaton nato para truly Digos City will become a city of choice to live, work, and visit. Gani, amuan ang naprubahan ang pondo and for implementation na atuang paninduton ang atuang Dawis Warp o atong pantalante kini kabahin sa kasaysayan sa Digoseños. Ingon man atuang paninduton ana po'y pondo for implementation na siya ang atuang Digos City Eco Park. O of course niadto pang 2019 gisugdan na nato pagpanindot ang atuang barangay Kapatagan ug daghan pa kayong mga proyekto na para atuang implementar, no, natay umabot na dalan diha para maabri nato, para mapalakdan nato ang mga lugar na dapat ma-develop for tourist attractions diha sa atuang barangay Kapatagan. And finally, kaning kamot ni Attorney Banya na mamahimutang worthy member of the Metropolitan Davao. Noong natong 2019 sa pagsugod nato, Metro Davao authorities or Metropolitan Davao authorities approached me kung nangutana kung gusto ba kitang mahimong membro or component sa Metro Davao without any reservations and doubts, no, ni pasilong ta, nalipay ta, nga na-appeal ta sa Metropolitan Davao, and that is why niadto pang 2019 nagbayad na ta og annual membership fee. This will take effect in 2030. Pero atuan ang gisugdan karon, gipalapdan nato ang commercial districts diri sa Digos City. Ug inyo nga ma-witness, gipalapdan nato ang Aurora Rizal Avenue going to Aplaya Superhighway. Gipalapdan nato with drainage ang Mabini from Rizal Avenue going to Aplaya Superhighway, and including Rojas Street from Rizal Avenue to Bataan Street, and including Del Pilar from Magsaysay Street going to Bataan Street. And in next year, pagkasugda na ang pagpalapad with drainage system both sides diha sa Luna o sa Lapu-Lapu. Kana siya ang atuang commercial district para truly will become a city of choice to work and to do business. So makaigsunan ko, padayon kita sa paglaom. Let us unite for more developments in Digos City. Daghang salamat sa inyong pagsalig ug kamo makalaom ng inyong pagsalig dili na ko pagyason. Merry Christmas and a prosperous New Year to all. Daghang salamat, mayong gabi. Once again, ladies and gentlemen, our City Mayor, Honorable Joseph Portage Cagas. Atong palakpakan. This Christmas tree lighting signifies hope. Whatever challenges that may come our way, we stand as one Digos, keeping in our heart and mind that there's always a light every after dark. Every after darkest hours. And also, before we are going to start the lighting
opening ceremony, may I also acknowledge the presence of our Punong Barangay from the different Punong Barangay here in Diga City. We have Honorable Karen Mama, sir, good evening, from Barangay Aplaya. Honorable Ruel Hernan from Barangay Quiagot. And of course, our friends from the media around Diga City. Thank you so much. And we're also live and alive in our Facebook Live in Diga City Facebook page. And of course, to our RAB TV. And also, may I request our City Council, together with our Punong Barangay and our SC Chairperson, to please be here on stage, together with our City Mayor, yes, and Vice Mayor. Please be here on stage, requesting our Seven City Council and the rest of our SC Chairperson and our Punong Barangay. And also our board member, Yes. our incoming soon-to-be Vice Governor Yes. in the province of Davao del Sur, Attorney Ria Fe Tagas Fernandez. All right, ladies and gentlemen, are you ready? Ready now, ready now! All right, ladies and gentlemen, let us all count down. Yes, let's do the countdown, requesting everyone to join the countdown. All right, from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! All right! Advance Merry Christmas to all Digosenios and Kahugbo. Yes, advance Merry Christmas, everyone, and advance Happy New Year. And now we are accompanied by the Diga City. And now, ladies and gentlemen, we are witnessing the lofty ceremony here at Rizal Park, Diga City. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year.
si Abby, your host for tonight. Merry Christmas! Woo! Merry Christmas! Christmas! Merry Christmas! Yes, no, actually, isugda na ito ng Christmas tree lighting at pang 2019. Wala lang talaga pa pasuka itong 2020 because of the IATF regulations. Naikipit tayo under lockdown ng ito datong mga panahon na very, very strict ang quarantine rules. Karon kay giluwagan na nila under level 2, alert level 2 ang dito. Mao na nga karon, iabrihan na ito ni balik. Apan very cautious pa sa mga magsulod rin para siguro na ito nga wala na yung pagkuya na pa sa COVID sa Digo City. Pasalamaton ko sa tanang katawan, ang pinta kanunay, kay nagdaga ng adlaw, nagganing karon diri sa Davao del Sur, including Digo City, 0 case ang Digo City. Amo na nga padayon nato ni para ma-enjoy nato ang Pasko nga walay kabalaga, nato na pagtakot o pagkuyanap sa COVID. O kinahinay pod nga makabalik ang ato mga negosyante sa pagpaninda ang mga kaigsunan nato nawadag trabaho kay nagsira ang mga kampanya o mga establishmento nga ilang ibang trabaho na kinahinay na po abre kani pasabot kinahinay na po balik ang trabaho ang mga kaigsunan ni kuno balik sa negosyo. Salamat kayo ang abuang mga mensahe para sa mga negosyo sa mga kahupong no. Nanginaot ko kanunay uban sa abuang kanunay pagampo nga malipayon ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa paglabaw mga gahon ng Hesus Kristo uban niini ang sugaton year 2022 nga puno og paglaom nga unta totally primero mawala na si COVID ikaduha magpadayon na atuang makabot ang paglambok sa atong syudad man sa mga katawhan o mga divisenyo spiritual. Daghang salamat o maayong gabi kanako. Oy, Merry Christmas! Once again, ladies and gentlemen, this event would not be possible without the leadership and support of our energetic Mayor in Digo City, Honorable Joseph Ortiz Cagas, together with our very energetic also Vice Mayor
Christmas! Merry Christmas! Hoy! Merry Christmas! Hello, everybody. Merry Christmas dia. Sana. Hi, hello, Merry Christmas! Super boy, Merry Christmas, super boy. Hello. Sure, ma'am. All right, ready? 1, 2. Okay. Okay. Nabali na kana nindot na. Sige manong kami-interview na ko. Oh good, balos mouse. Kini mo yung mga naong aning interview ron ni Mayor, oh. Dol, natay mga viewers karon dol, mensahe mo sa ila dol. Well, ngayong gabi ni Gusenyos, no? Magpasalamat ni Mayor Joseph Cagas. Yes. Because this Christmas tree lighting and fireworks display will send a sense of hope and happiness sa tanang di Gusenyos nga nagpabiling kusgan despite the pandemic, despite sa bilog, despite sa baha, despite sa landslide. We are keeping this symbolism na kinahanglan magpadayon ta, will be resilient, no? Kung sa may hagits kinabuhi, umarog ta, batok aning mga pagsulay, unya mahimong magmalambuon pa pinaagi sa liderato ni Mayor Joseph Cagas. Salamat, Digo Senyos! Thank you dol, Konsyal Badog, Dumogo. Konsyal, natay mga ubay-ubay na viewers karon. Any message mo niya tong lighting karon? Ining tanan nga atong pasuga, no? Aning atong Christmas lights diri sa Rizal Park. Pasalamaton ta kay Mayor Joseph Fortis Cagas. Iya ning gibuhat yun aron na uplift pud gamay atong espiritu para aning Pasko, no? Magsadya ta niminos ang mga kaso nato sa COVID. Apan di po nato kalintan nga naaduna gyud gyapon COVID. Let's still be aware that COVID is still here, no, around us. But kining gamay nga celebration, gamay ning victory for Digo City for finally, no, overcoming this COVID pandemic. Again, let's thank Mayor Joseph Fortis Cagas, ato ang tanan mga Digosenyos. Merry Christmas and Happy New Year to all. Salamat kayo, Konsihal King Latasa, mga sukiting paminaw.
salamat kayo na to. Uy, nabali na diri nga side. Ang mayor na yung nag-interview. Reminder dito na napang mo dito na matotally nawala. Ang mayor na yung nag-interview media karon. Kaya po karoon na nagigala. Dito na lang yapon sa may nabati mo. Karoon, nakita niyo mo, tumiyagin. December 2019, nagpakagamanta, pero hindi kasamang kalipay ang atong nabati ko guys. Pagka December 15, nabalik na naman natin ito. Karoon, pag-store sa fountain, o kaning mga ponder man yung mga sulat rin sulod sa una, no? Ako nyo yung nag-insuwa na nga pagka, nga pangita o color na medyo lamig sa mata, sakit sa mata mo ng LED yellow ang natuwang sa may mong pasultay, brother. Sa tanan na Mayor, Merry Christmas mo. Merry Christmas. Merry Christmas na natin sa inyo. Your one of sign, Mayor. Tinatanay ka po rin sa Centro. Nagpasika sa mga sa itong mga Christmas niya. Isa pa sa Oh, natay mga viewers, natay mga viewers. Kapitan Escobarte, short message mo. Gawpo, Merry Christmas. Enjoy kami sa park karon kay nagtesta mo ang opening sa lights, Christmas tree lighting and restoration of fountain. Alright. Same time natay mga caroling sa park, banda, live band. So, bigo kayo dire Sir Mike. Alright, So, sige. Merry Christmas to all mga dikusenyos. Okay, salamat kay Kampayan Escobarte. Ala kuya. Kuyawa ni Samboy eh. Si Samboy interview ni Mayor. Alright, si Mayor Kagas, ginabi ang mga media. Karon si Bung Tagalog na po ginabi sa Mayor, gi-interview. Amat kayo, brother Lagpon, ganun. Brother Mike, Sir, sa may nabati ni mo sa imong nasaksihan karon, nakita ni mo ang katawan, ilang mga reactions. Yun man, mismo ang kanindot karon sa naitabo sa Rizal Park, niaging tuig wala nato ni nabuhat tungod kay istrikto ang kwarantina kaniadtong sa 2020, etong 2019 ato ang ipasud-an ni apan wala dili kompleto tong kalipay kay by December 15, 2019 gilinog naman punta. Karon magamputa nga kanunay no nga wala na si kaso sa COVID diri sa Digo City apan dili ikalilo nga ang COVID virus naapa sa mga palibot. yes, una Mayor, hulog kagyod sa langit, sir, kay gihatagan nimo bagpo nga klase nga panlantaw ang mga Digosenyos. Gipasigan nimo, gihayagan nimo ang tibok syudad sa Digos, pinagi sa imong gugma, pinagi sa imong estilo sa pagdumalaw, paghatag og mga proyekto nga makatarunganon. Kay ug dili lang daan sa park atong isgutan, nakita na nato ang unsang klase,
sana sa imuha mayor kay na ma-appreciate nato ning mga wala ni siga sa dugay nga mga panahon. Ang mga fountain nga wala natagad sa dugay nga panahon karon functional na o nakita nato nga nalipay even sa itong mga line. Dagan ang nag-congratulate, dagan ang nag-ampo mayor nga mapadayon kini kay lagi akong balikon gigamit kas Ginoo para sa Digos, sir. Salamat kayo, Brad Mike. Pero Okay. mag-interview ta ka na. Dili na to kanila, no? Dili na to kanila. Oo. Asa man to. Naidagan dira. So may masulti nyo. Ilipay ba ka? Ang lipayan niyo. Bakit nyo gawa na? Nakabati na. Salamat kayo, no? Ilipay yung iba. Kasagarang pulong ako ang ma-interview mo Kalipay, no? Saka handumanan sa Kalipay. Shane Mayong gabi kang Jean maglaso. And kang Renehani. Ako manining mga kaparitihan, mga Renehani, and kang Maribel Jimenez. Good job and God bless. Natagaan og color again, no? Og kanang buhay ay ni ano actually that's it. So congratulations, Mayor, and advance Maritoro naman. Interview tayo ng barangay. Si Kapitan Hermoso sa Igpit ang interview karon ni Mayor. Kauban si Kapitan na Hernan sa Quiagot o si Kapitan Mamak sa Ablaya, Kapitan sa San Jose di Balasbas, Kapitan Sherwin M. Puerto, na si Escobarte sa Mati, gi-interview ni Mayor Cagas kung sa ilahang storya ni gipanindot na Rizal Park. Salamat kayo. Dito man padulong.
Ayos, laki try ko ba? Yes, yes, sir. Ano? Hi, ma'am. Si Ma'am Liza Maravillas Cagas. Asa naman niya itong iyo? Na dito, nang interview. Ano ba? Bilis! Boom! Kitaktik ha? Against the light, against the light. Ala. Merry Christmas everyone! Merry Christmas Digos City! Live sa Rizal Park mga kahugpong! Asa yung live? Tara sir! Sing a song. Please make this Christmas time. And your favorite drums wish upon this Christmas time. Sing all the birds and friends we have been trying to it's time to show Christmas now. These are the things that I want. Time to know how you wish Okay, sitwasyon rin sa tuang Rizal Park ang Christmas lighting ceremony o fireworks display para sa pag-open sa atuang nindot nga kasuruyan karong Pasko ang gipanindot nga Rizal Park. Onya karon atong adtuon ang fountain. Okay? Adtuon nato ang fountain. Makita ninyo ang kuan, ang kining tawag gani City Hall. City Hall ha. Adtuon nato ang fountain karon. Okay, ato to sa fountain. Alright, ato to sa fountain. Tanaw na to ang fountain ha. Para makita ninyo ang fountain human nga gi-restore, ipa-restore ni Mayor Joseph Cagas. Sulod lamang sa pulo ka adlaw. Ayan, mauna ni ang hulagway sa tuang fountain karon sa Rizal Park. And mauna ang atuang bag-ong City Hall sa Digos City. Okay. Bawal. Okay.
So mao ni ang ato ang fountain. Alright. Hello fountain. O dito po dapita sa side sa naay ribulto ni Jose Rizal. Dibo po dito kay di pa abot dito ang kuan ang mga Christmas decoration o Christmas lights para ang mga tao mo scattered. Okay? And once again, ang atuang bag-ong barangay City Hall of Digos and ang atong fountain. Ayan. Alright. So balik na dito sa stage. Ay nasilip naman nato ang hitsura sa ato ang fountain nga gipanindot o gi-restore sa administrasyon ni Mayor Cagas. And once again, mo na to ang bag-ong mo na ang design, ibutangan og mga Christmas lights, Christmas decoration, and then na-star, dakong star sa tunga sa ato ang bag-ong City Hall dinhi sa Digos City. And balik na dito sa stage. Balik na sa stage. Brad, Merry Christmas. Alright. So, dinin, ano to sa stage. Okay, so diri ko to mga to live. Salamat kay sa inyo ang pagtanaw, sa pag-share, sa pag-open sa Christmas lighting dinhi sa tuang Rizal Park.
Beautiful eyes. Beautiful eyes na. Okay guys, salamat sa pagduyog sa tuang live coverage diri sa Rizal Park karon nining Christmas lighting ceremony. And Merry Christmas and advance Happy New Year to all. I'm with Boy Baslatas. Hello. Boy Baslatas. I love you, Kapuso. Live na ni. Live na. With Samboy. Hi, hello. Samboy is in the house. And Miss Kundiman. Ayan. Is in the kitchen. Is in the kitchen. Is in the comfort room. Samboy and Kapusong Boy is in the house. Jennifer Kundiman is in the kitchen. Is in the kitchen. Ayan. Once again, thank you and advance Merry Christmas. Kahugpong Digos sa Diyos.